Kubor nakaslem jong unong san hima. Uba Gilbert, uba lai no dang shen ya kakam kong working president ka National People's Party. Hadian ki jingyo jingtip baki NPP kalaya keren ban ai tiket sya uba Hamlet San Doling banyak kon ya ka election MLA House Nam Arajar Arpulai. Henne kasngi ula penya so no yala dia bat ka PDF ha ka bala pediang semua bahaya daw Vice President uba James Ban Basayoman ha ka jingdon lang General Secretary uba Auspicious Lingdo bat kiwe de kinong yalam. Habakran ha kani kasngi na kalyang uba Auspicious Lingdo ula kentui kinong ket kambat hamai ban tre shitam ban Punjab yu kertong uba kaseng kan sa penyeng bat ula ongru baya u kertong an sarai da ka meliam da kinong yalam bah kli jong kaseng. Ngapan skam hang ni banado bentak kesni ngalalong ukot berunong kit kam bopura jong ka People's Democratic Front ngapan pauru bangadon ngajing syani apa skam bat kajing kongo ya kariti penyait kam jong ka People's Democratic Front ngakularu Badrei, Takabon ke central body ngapen scam ya ba Gilbert lalu Presiden Jong Million Zonal Committee lembat kinong kitkam bro nado mata kasngi lalong kinong kitkam bapura jong parti ka parti kesania api bapinang pendrai pesan baru bapinang ban telun yaki kam jong parti kumbala bencet api kakum kiriti trekam jong parti ulai try kena kunkerku balon ka api hagi poha kor banama. Te hakiway pati puan ngin sa PNP ba ata ka puan nagray secretary menjor ngin ais na achievement ni puan nakalyak sa party ba umday pa ka PDF ka party umday PDF basu claim na kakpien regon kikam tibang ka manifesto ngin ibu ter kini jadi ngin pendap samsdam kumba 40% nagito ladap ban pendap stang kumba 40% kesan. Ya pi kum kinong shong jong ni ka conference hang ni po melim bawai ba kan ni ka parti kalayo ban rung hagi jingmut ki jing berkat kalayo ban long do long snam ba pi kinong shong jong ni ka conference ba kan ni ka parti kalalo kan nong yalam ya kaman yalam na ka ta kinong shong jong ni ka conference ngadak kermen ru ba kum ba pi PPI ba pi aman kat ni kan ni ka jingalam kan ni ka por kapan i bagi dan syania hagani ka parti kajongi ka parti PDF baka kwa manong pi baka parti PDF ka scam hadu kini kisni ki pamenta kinong yalam ka parti PDF baro kita scam ka parti kajongi te Henry kidon ki ba pi perkat ba kom kani ka por bale si don ru ki bala yo i ki kubor ki bami ani kisni ki bala dab ba UMLA jong parti PDF ki kajongi nang ne na po melim constituency ladon kinong yalam na ki way parti ki ba pensno si kinong song jong ni ka constituency ba UMLA jong parti kajongi unia so no ba ka parti kajongi ba ka way ka mga kwa pensno hapreng jong hiling ba jong ni ka por ba din bangilay osno ya kani ka kubor kaba kita kinong yalam jong way parti kipenti kina haupat ng song jong ni ka melim constituency ni na gamlian ka parti ru ngem sim na song klik di ngila ai da ka jingtho ka basai sa UMLA jong kani ka parti ka jong inang kani na po melim constituency sei ba Hamlet San Doling ya ka ban wa chin sai ka ban pan chin sai hatu kata kalong ni em ka sisa haka khandai tarik mentau nai ngila kha e kani ka jingtho sei ba Hamlet ban pan chin sai halor kani ka jingkren jong kini ki wepat kinong yalam ibadai na wepat ka parti hadu kini kisngi ngimpat yo ya ka jubab ngil ai ko ki asngi ya ka balien ai ya ka jubab ko basai ha ka bai dei bat kini ka jing penpana jong kini kinong yalam jong wepat ka parti
nga tip bat nga kerman scam bangin siyo ya kejuba ko besay na kaleng jongi la kata kalau ko sisa ne ba i nom don shu bat ka parti PDF ka jongi bat in don no bat ko bat ka parti bat haba ngilapet ru ya ka jinglom jingman ko ni ka constituency ka jong piang ni hamelim balai bagi khotpat ya ka ni ka jinglang haba ngi ngala persang ban ya keren haba dia beliau jumut bagi nong kitkam kiba rem jong parti PDF hange hamelim constituency ban keli ya ka jinglong jingman jong parti ka jongi kilakran arta tien bah ya kaba kenang ya chakmat ya kaban long kinong kitkam jong ni ka parti ka jong inang ni namelim constituency lese kidon kidau kaba kala ru bandong ba kila kwa lese bandon no kawai ba ka parti lese la kata ka chikran jong kita kinong ilang jong ka parti ka long bau ta ni wa mene ni ulet ba yakun no nawe ka parti lese kata kala bandong kadau ba kiru ki kwa menit bu do wa mene kindang don pat kinong ilang jong parti ke jongi rumo ban nan ni apo melim constituency ki bang scam bai bat parti ke jongi kindang don kinong ilang ki badon bat zol committee ke jongi nang ni apo melim ki bang scam bat parti ke jongi henre kiru kidon na prega jingkul marjimut kidon na prega jingkul marjimut rei kila ai ka sur ka basai changi ba la kalong kum no ru kita ki badon kita ki rang pa ki bang scam kum kinong kit kam jong parti ke jongi nang ni apo melim kin sawan ya ka ban ya tre kam lang bat kani ka tim ka batmai ka bangin yo ban scam ha kani kesngi de ka wen ka bang akwa ban kran ban persong thu ya pi kum kinong song snong jong melim konstitusi ha ba kum kani ka por kalong ba pi kum kinong song snong wat dong atatien ya kani ka parti ka jongi pila scam bat ka parti ke jongi pila ai ka jiktermen ka jiksania kani ka parti PDF ka jongi usdam arja thakra ya ka ba pila ibet ban seyo kertong ubangi ngila petiang usdam arja thakra uban yeng na ka bentagi jinge uban yeng na ka bentagi jingdon kam jong pi kum kinong sok snong apo jong ka constituency la kalong hakaban keren ya ki jingdon kam jong kinong sok snong hakaban kentiu ya ka yo ko kot la de ban keren na ka bentagi jingdon kam jong snong ki thabu jong pi haki kam benroi bat nakwa aru bantan snow hapi kum kinong shok snow baka parti PDF kan dei ko bakran iba ini baka parti PDF kam dei ka parti ka bashi shong kiti borok sansnem ngila tre ya sibut teli kikam kita kikam ki bangila tre ya kaban pensnow sak sorkar cela bakru kidan tak tukar teli kikam ki balang pensnow ru sagi ministry ki baper ki bangila snow kya nak yang jongi kum ka parti nak benta ka bet ka biang jong kinong song snong jong ni ka jela ki don ru ki benta ki bangi ni dak keren persya bat ni depan ki don ru ki benta ki bangi pan pat ya ka jing kerpa nak yang jongi ka parti halo ki ka to ni tadi ki isu ka ba ni kum kinong shot kum kinong yalang jong ka parti PDF bat kum ka parti ni bor ko wei ni dak snow angod ye ya ka ba ngin pedur long na ka benta banting kai ka hok long try jong ka ribat ka chan penri ko jongi kom trainer kom ta ni kiwei bat benta ya serti ma ka kom long kisnong thaw beli konstitusi bat kom lang konstitusi bat namar kata kidon ki benta ki bangi kom ki bai nang sok snong ya hab an perkhat bah bat banda snap haru ba kini kinong yalam lani kini kidrapa ki bangi ngin sajian aus na mara cara apply ngin bekti kina ba kindai ki riurang ma ki banla panwan ra e ka cingkala ha ka jela hi ba ko ba ka konstitusi ki jompi kidang dan simon ki benta ha ka bai dei na ka benta bangin kren ha ka bai dei ba ngomong rap minister jong ka wadai pet ya kata keren minister na parti PDF bat nak leng jong parti ru na ka pot sa ka por ni jo ai smut ni ju ye song ni ju keren ha ka bai dei ba ka cinge aja dinong rap bat na ai kule ya minister jong ka tanat rap ba ka bai dei ka sini kisantri kisnam ki bang layating ba idan simpon ki kam ki batumai ki bangila persyang bantre Dendrai kawai na kitau, kiwai na kitau tendrai bagarap karyang hapo. Kisnong kitau jongi kadang sadi na dukini kisni pemerintah lo bang sorkar ni kapatna bantrai kam yang tentang polisi na ni kelompok mereka jong sorkar bang tintiu yang karyang. Dendrai katong kabanikom jong parti PDF kabai dei bagarap karyang kabangila serba bakila ngila pertaus yang ada cara prawa lomba ngin penting kina makan jendon di polisi lani kirukom terekam jong sorkan di basai kita kiban keren nak bantaban kentiu yang kayo kokor jong dinongre di kapadai kapor kirun san begini keren di isu ko pero jong katalan jungi nei kalong tong ka jingmat hang maka jing pini thu sa jong IP tinamar ko nei ho hakiki islam bila arjar khatra
Isnong baru dan kiba itu kiba khmat kila itu yang aku miba gelbar lalu iwe ina kinong kerjaan jadi ba hamlan hak tu por mana ada khalai hak saw ngam semdan bani ba hamlan de ila syare marsin teriak fakra daga jingwan iwe jungi jingkon jungi banginya terilang MLA dan MDC minyak penjawab yang iwe bakat tu tani kira rumah ngalangop tidak setu apa ngalangop kami leh tak jingwa kujonga kenai kasutran apa kai keba ayo tak dia terus tomlang bara pemnoi lama smart bapi baro bekerja iyo apa jingjok tidak tahu dah waktu por arja katra hauja kat nai kawan kerja MDC di organisasi kai mengasutran bak babun kilo kimi kilo pa kilo ye mosam isnong kitau buat di social media lipat yang kai ko pisgo hadir ke jingjak trofi ngangai ki kejuba ngong ngam semua ye yang tak jing sya jonga simen ndai ke ke bangas semua tenat par kolomba ubriu bangala persyam uyo ke post minister babro ke ini tambah kimio ula job ula yo sama kishki bat ka community ba untrai bah ke ji pai ba kata kadai ko komitmen ke bangalai nadu ti por ke bangalai election na por ni ka wei pa wei election ke malai shu da ki banai mir master ye tristom tendrai ke ba hak siam jadi mi job pat yo ba uba gilai wan tang shua election ulas tu ko la job tendrai ngam ju perthu kita ke bro ko urang ba isotrat bo ladangi syakhap na kawan di pensya sakadiang ru tendrai hapren perthai ji pun ka perthai menda kum kita ke kini akan sedang mi kham jrong kham pun shu anda dei tak por kiran sang politics persawan ini pinjat mulai berwan tihadan jo kata pada hai itu isi benai kai kebaja la syakhon mai ngana sang HSPDP tose kum ki perlok dengan ba samlin idor kat no bangi kau persang menjadi nama ngitip ki pa lebih situ ki kwa lebih mi khwan tengah kam sim ya karai tengah yang put tak jingwan jing pa lebih kilo pa hapo ika isi brai ngati me karai to bangan mi nyepen era tengah sim ya karai hurai Januari Februari ke son karo ya hapo isi brai Melayu adu jan arah jan stek bat idon kisnong ki bangam sim yo oleh meeting ru mana melasu lai pun ro jan pun kamdai kam masuk bagan le dia kata kada awal pi lesi apreng itu kipor na preng jo pi pa ron niru ngai tu play pi lesi dono preng jo pi ki plai ke kerja dengan hak tu kasdan pengidai KMBC ngam sem layo la ton ai di social media nei ngadon mata ni patkul ki house meeting ki bang juret bro kini ki lai sem sosdem ngaju ai play ki nomor lesi don ki plai kerja dengan tu por ya dia tu kata pada Naron ke HSPP di por ngajukan hadir moi sibna ila syarem ho lagi pramur ki ketong ki baile ngalawan balai ngam sepoi bekat ngaju kat kebun mar balai benikong ki wani ba ni bar keseng kongres beron raka ye beli tu por ba kersyani nang ta negara yang komite linia balai tiket di Pak Hamdan borok ki minister ki bedon lawan kersyani sini nakalian UDP bahman ibuan basau din juga nakalian ki UDP Laiwan banyak kerjaan, reina kalian juga pembuat HSPP, maruai dibung, mat mapi, bakat tu kan ni kalau dibuat ni. Tang keras kenapa dia kira apa? Tendai dalam malai pak. Tikani ganti orang itu, kamdai, kaman kadairu, kaman jumplay, apa play orang ibet, ban terbu itu yang tu fang ngin poi kisin kesini. Tiada dia juga kata, kalau si orang ini HSPP itu por gitu kan, komposen dengan melihat, ini bu isi, ini bu apa? Mengingat perhanya keseng. Tiada ini si berai, arbrai, berai, seksam, sistem rumpoi seru. Tiada kalau kita anggap sutra tu. Teman paling kami mau pergi ban kerjaan, ya kipat bak ibron kau. Kalau perkah bak idon, kita mikir atau por. Kaya gini aja kipat bak jungi hakat hal beliau gini apa jarak lang. Abang idon kita kiben sana sorkar te. Lalu kumpul ini bekerja kuat baju apa jarak lang ini. Kendali kami sampoi sekatong. Jom naya jom kita. Dia tu kiberai, katukan kiberai, lawan nak kalian ke NPP bagi lawan madura rupa perform segini waktu sekian lagi minister lawan khot yang banyak rokat apa kasang NPP tiada sebenarnya sedang mengai bersih mereka yang ailat dan lain suasi baik dengan keli kesemua hukum lo ada sebenarnya sedang adjektif lagi babon kita baik yang bagil kebenaran kesorkar bapikum bapitu baniok banyak lang yang ini tan sini berang jentak dijik dulu toh kami yang bapiru ke NPP dengan rumah ke NPP bat kum ni pemulung mentara yang pendeng bo di ribon gini kita bat ngilayo banyak terekam agen NPP kalau im semikran ya kata tiket
Kompasikan yang tertiga, nomor kejinglong juga kalau ingin penklan cuma, orang ngilang klan, karai ni kamre manusia karai. Karena klan menunggu banyak Thailand, hidup sama Tristom, ipai bang kita Tristom, kae berkuai sertong. Cukup lu manusia karai. Apa yang pun menyelek kuat berjob, dan mula samud regut boleh bila election, kuat banyak kuai sertong, ban penklan lo isting. Ini mana? Ban penklan isting. Tidak boro-boro yang pun kuai sertong, long lain oi banyak pun. Kabut klan Tristom. Habang ini exam ngasuthu sahabat rekod dan pas. Lada ngasuthu mengandang field, apa ini rekod semua. Ini kata dia. Dia hadir jom kata dia baca. Dia gini kiat mana kiat tayo benar sidap. Dia kalau nak kejingkran nak kalian jom ki bahaya ki bat kabur. Bahaya ketikat lain si pahamlan. Nak NPP But katokan ini kon jom NPP baran po ka high level committee lese ki guideline ki guidelines beri jom ka NPP untuk por sa milium ngalai sel media ko pila ibu tu de ngalamino balai ngamino ano ti lese ki la nong kumnu bagil don hak bor sarkar kami nalo ngai ki parti nga buk sa sidin kasyum sa yang jingai para brio apa ki para brio baro lai jenjarut balai jangan baik yang parti Bat kasut hamni, pelai bagi National Party, ki parti bahe, ki don kata kejinglong, wai bala tumu ban rai bin ejrong, klan iki baret barian. Nas sutra iki mayong sekretari mentan, bos bisos, bayau kotong aila hakam liam. Larang don kat ni ngin aila ni hangi yanu mi jeje brio kubit popiang. Amrei bersurai nasul. Lada mentak ke circle ke NPP jom ka beliau blok ladon, jom ka komentar ke PDF kadon. Barfai itu istom. Lakwa menjadi wakil, apa kau nak syajid lagi wei sutran, im sutran begini teri, nak terang bisaran. Dengan sutran bana parti PDF, Laila begini penklan semua, batin sepet ke ikron kampanye. Tiga kata, tidak terang keperluan buat tahap tu, misalnya ada KNPP, bat ada begini ilai tu, bat babun ki parti belai kuat, kum keburung ngalai banyak kedua, ya UDP, TMC, mau Kongres, Belaiwan. Kum kaburang ka hapan lai namar rese ngi don kam ki ha boi ko tenrai ko ngi kam sojan kam siu namar ke ki bagi ki mentang wong ba kum bagi lai bakajat beliau ka thram mentang ka kwa bagi nyo no utaw no ngelam do kasi ki kwa beliau chief mensa do kasi bagi kwa kan ki we kita kisang riulum ki bagi ngiong namar ka dijela barabret ka bagi padon kanu ke jimi kata bisa jinge Bangindon National Party. Jadi kita ingin saya thaiba hadir sana election. Insya Allah kami